Sua Excelência, Presidente do Tribunal de Recursos, Dr. Afonso Carmona, To'o Infante. His Excellency, the President of the Court of Appeal, Dr. Afonso Carmona, has arrived. Sua Excelência, Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Mariano Assanami Sabino, To'o Infante. His Excellency, Vice Prime Minister, Mr. Mariano Assanami Sabino, has arrived. Sua Excelência, Presidente do Parlamento Nacional, Senhora Maria Fernanda Lai, To'o Infante. Your Excellency, President of the National Parliament, Mrs. Maria Fernanda Lai, has arrived. Comprare un sano, molto bello.
dia gomal kerana yang kenal itu flash stream tim Timor Pos semut kalau hau no vai mau ia palas do governo ati for bita mo tira kata proclamação unilateral da independência República Democrática de Timor-Leste badala limanulu lorong ranulu resiwalu fulang novembro tina rihunrua ranulu resilima. Today, as the highest point and mark in the history, the 28th of November 2025, we commemorate the 50th anniversary of the unilateral proclamation of independence of República Democrática de Timor-Leste. Parada organiza Lucicaro Balos na Santo Irmão. The parade, organized from left to right, are as follows. Estandarte Nacional. The national flag, Estandarte das Valentil FDTL. the guidon of Valentil FDTL, Batalhão Ida Menos Russi Valentil FDTL, comanda Russi Major de Infantaria Pinto João Afonso, chefe de repartição pessoal do componente terrestre. minus battalion from Valentil FDTL, commanded by Infantry Major Pinto João Afonso, Chief of Personnel Section of the Land Component. Guião da componente terrestre. The guidon of the land component. Companhia Ida Menos Russi Componente Terrestre, comanda Russi Capitão de Infantaria Júlio dos Santos de Oliveira, comandante Companhia Alfa da Componente Terrestre. Minus company from the land component, commanded by Infantry Captain Julio dos Santos de Oliveira, commander of Alpha Company of the land component. Guião da Componente Naval. The guidon of the Navy component. Companhia Ida Menos Russi Componente Naval, comanda Russi Primeiro Tenente Elder da Cruz Silva Pinto, chefe de Operação Componente Naval. Minus company from the Navy component, commanded by First Lieutenant Elder da Cruz Silva Pinto, Chief of Operation of Navy component. Guião da Força Apoio Geral. The guidon of the Special Support Force. Companhia Ida Menos Russi Força Apoio Geral, comanda Russi Tenente de Infantaria Mariano Guzmão, comandante da Companhia Transporte da Força Apoio Geral. Minus company from the General Support Force, commanded by Infantry Lieutenant Mariano Guzmão, commander of Transportation Company of the General Support Force. Estandarte Polícia Nacional Timor-Leste. The guidon of the National Police of Timor-Leste. Batalhão Ida Russi PNTL, comanda Russi Superintendente Assistente Zoni Barbosa, segundo comandante Batalhão Segurança Pessoal. One battalion from PNTL, commanded by Assistant Superintendent Zoni Barbosa, second commander of the Protection Battalion. Guião da Unidade Especial da Polícia. The guidon of the Special Unit of the Police. Companhia Ida Russi Unidade Especial da Polícia, comanda Russi Inspetor-Chefe José Pereira Marques, comandante Pelotão Companhia Operações Especiais. One company from the Special Unit of the Police, commanded by Chief Inspector José Pereira Marques, platoon commander of the Special Operation Company. Companhia Ida Mista Russi, Unidade Patrulhamento Fronteira, na Unidade Polícia Marítima. Comanda Russi Inspetor-Chefe Félix Tillman, comandante da Companhia Bravo da Unidade Patrulhamento Fronteira. One mixed company of the Border Patrol Unit and the Maritime Police Unit, commanded by Chief Inspector Felix Tillman, the commander of Bravo Company of the Border Patrol Unit. Guião da Unidade Patrulhamento Fronteira. The guidon of the Border Patrol Unit. Pelotão Ida Russi Unidade Polícia Fronteira. One platoon from the Border Police Unit. Guião da Unidade Polícia Marítima. The guidon of the Maritime Police Unit. Pelotão Ida Russi Unidade da Polícia Marítima. One platoon from the Maritime Police Unit. Pelotão Ida Russi Banda Militar das Valentil FDTL, comanda Russi Alferes Luiz Sarmento. One platoon from the military band of Valentil FDTL, commanded by Second Lieutenant Luis Sarmento. Parada comanda Russi Coronel de Infantaria e Operações Especiais da Valentil FDTL, Domingos da Costa Soares Dobo, comandante da Componente Terrestre. The parade is commanded by Infantry Colonel and Special Operation of Valentil FDTL, Domingos da Costa Soares Dobo, commander of the land component. Cerimônia se preside com Sua Excelência, Presidente da República de Timor-Leste, Sr. José Ramos Horta. The ceremony will be presided by His Excellency President of the Republic of Timor-Leste, Mr. José Ramos Horta.
Chegada Sua Excelência, Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Sr. José Ramos Horta. The arrival of His Excellency President of the Republic of Timor-Leste, Mr. José Ramos Horta. Força se a parada se presta honras regulamentares. No tua irmã passa revista para a parada, se Sua Excelência, Presidente da República Democrática de Timor-Leste, acompanha o comandante parada. The forces in parade will pay military honor, followed by inspection of the parade by His Excellency President of the Republic, accompanied by the parade commander. Distintos convidados, Cira, ao favor, também. Ladies and gentlemen, please raise. Dá-me licença, Sua Excelência, Presidente da República. A parada está pronta e pronta para inspecionar. Ini dia.